Ka Real Mythic FC kabari ka klub ilakai football na Smith kalay ora e ka namladu bat khore ka song pisa ba shilak san phajar tingka harangkat ka trofi jong kalampung ilakai football kabala tep kum ka let jin pengrup Memorial Cup arajar arpuar ka Real Mythic FC kalay ora namladu hadin bakala penlimno da arlai we kol persya e ka Jongsha SC ha ka jinga kun final hene ka sngi balang ha ka madan ilakai ha ka snong Jongsha ya ka te kalampung ilakai bala peniai da ka maukan raw cup committee lapan ha perdano da ubak bantai darleng do ubadai menteri jong katanat ilakai jong sarkar jela barhaka juga por UMLA jong maukan raw konstituensi kumu kongsan ha ka jingan don lang ubak geben melimngap MLA ka seora konstituensi kumu sembut kongsan ka Jongsha SC ka bawan baar kayuk khore ka song pisa ba prapa hojar tingka harangkat ka trofi kalau atlet tim baklan sudah para penitinak sikat dia yang dibilang pekal Islam alam. Minta ke Jongsha Kenyam dia ke bola mentah seperti daun depan 6 buang nasa siang beliau